On the issue of Boma, I was very clear. Benare violence ya opponent wao. Izoba rya nyuma abaziyobwa nyuma y'urukiko rushitamera kitebe kikuru cya NRM abambara site bashangire ngu ebyarigiro mu buru bwambara site North bakabibara kubi hazamwesho binyingi. Eki cyamibwo kuteza bururu Patrick Kawesa ari kugira ngo naija kora report ayitwaro wa mukuru w'akakiko k'ebyo bururu Dr. Tango Doi. Na bwanyuma Kawesa handikire cyabwishe baruha ari kumuragira ngo ebe bamuhire nko singire bendera bikaba bishobere kandi baruha niyemwe yamuhirwe nibamushaba ngo agigaruza ofisi erizoba cyabwishe ari kugambaho n'abanyamakuru yagira ngo baruha ejo tari kujumanya uko ni kurura urgambo uryo saturatinga mu registra n'umwe andika yinje ninga yampire barha kandi ngo ariyo nagaruka nagira ngo ndete bari hejo ngo ndete result sezo tinkagirebire eje bari yakwandika ni mpura ngo agarikire yahandika endizo report yagihandikira chairman electoral commission bakabire ndibamurifaringa NRM tribunal Kampala konkata ariyo gwe wenyini kugaruka kandike kibaruha cyakire kitwara umunaku akaza kushireka social media ari kushazamo ubuhanguzi bwa meya ubafunira yagira ngo ubona bakoze rebi bashemeye kuba bakwasurwe bari mu cyome ntakabire ntakakwase na bendera nyundi umwebembezi ni system mu rukiko rwa security committee rwa division ejini total confusion umbantu abitwebembera nkabantu kandi nawe nko muntu kwerangirira ukerangirira tumenye na singa ego gushimwe ko urwo musango gwa prison police simwe kwa yamuronzere shahiji yamukwasire akabira ryo muconi yagira ngo necyo kutangaza kushanga bebembezi hamwe nabe byo kwerinda bahunamire hanshongeji imanyangu madamu Kamwine n'umuntu arikwetegereza mununga kandi ari kureba ibintu kandi ari kumana no kubiordinatingire argeyo areto buteka imbantu abatebekanisi icyo kiriyo ni kikorwa tukiboniye ba DPC bareke kushitama tukareka abantu bakaguma bari mu confusion as if there is no government kuyabuzwa y'abana basagaraza ibaruhe ibamuhire nko wasingire ibintu byo yagamba naye twa office ekire kuba nenyeta ninza kuzo mu office konka nareba office kunyeta itashiri kindi kwiza kuzayo Aaron Kanchereze uri chairman wa NRM abambara site North wekizibu yacegekerera abamumba kuru kurwa mu office ya RCC ngo nibo bari kureta kavuyo actually tuririye kuzaha bwinshi why hatana natanga kukireba bwinshi abantu banose mbenda kwitana nitegatika ngo nabo offices kandi sinkutina kukigamba ezo muri office ite ya city nangwana regi ya RCC ukurwiba kiti kumushongeze tigima abo cy'abantu bari chip munonga yagira ngo office ya RCC erjo mu Karuru kandi unaije kwandikira chairman w'ikibina cha NRM Yoweri Museveni yahashongeji ebyo ne mukureba tibikuruga abantu ba NRM tibikuruga Electoral Commission ya NRM tibikuruga na no candidates biri facilitated na nezo offices n'abagambira ezikugenda ni bazinikeze kushabiriza mise okutera n'abantu ba NRM president sakushara muntu mahandikira I'm going to write neza ko itori kimwe kwanje kwa division very soon sakandikira chairman wa party abantu babiri hari mu Brazil cyabwisho gumisiriza hamwe na Benon Mugume no bayire basimbira hantebeji kandi arwakana bakarangira cyabwisho nko wasingire na percentage ya 50 hamwe no bucweka mukaga Adolf Ayereka Tayari West TV Agenshonga